Hello everyone, Roj Bash, Geli Kurds of Kurdistan. شاید مخاط زور سپاس. برای هم دهاتن دگوت دل بخوین من ببه چایخانه مام خلیل. از هات ما اوتیلا کو مایلز کاگنس لیدمینه بردف که بری هفیمانی ناف دولتی آل دجی داعشه کرد گلکی بی ناست کن بگمان دناو کردان دا گلکی ناس کریه میوان الویداری هاتیه کردستانه و ببه میوانه ما یعنی او میوانه کردستانه و امید کنه میوانه خواه للوبی رونشتیه دما لواشنطن بو لامریکا بو هف پیوینه که کرد من سر اکرانی روداوی پیرا چی کربو مگوتو بو مایلز تهاتی کردستانه دبی میوانه من مایلز نها لویداری هاتیه مایلز بخیر هاتی You're welcome. روش باش. شوی باش. بایانی باش. بایانی باش. تو شوی باش. باشی. زور باش. شوی. گلکی باشی. كيف خوشم بديت چه ناتا باشه از تبویرنگی بجلی سیویل دبینم مایلز اون هر دمه به جلی عسکری ناست کن جنرال کولونیل و لیوی جاریت سیویلی نه. تو شوی باش بو. خوش بو کردستان. كيف خوشم كو از الكردستاني ما از بگرینم مایلز از ببم کداره از مایلز تببم الهولیره بگرینم از تببم کامپکه کوچبرین کردین روجاوا کردین سوری از تببم نوا پیشمرگیان بله بنیرم جهین خوش از تببم بوداره تببم کافتیریا امی قهوه کردی وخون تبیرته لواشنطن قلت از قهوه کردی ودخم بقولت مایلز تهاتي کردستانه از الهوليري قهوه کردی دمته تشوفي مالا روبين بلی. گلک سپاس. تبخيراتي ام بتشن ايه خوش بو خوش بو كا ام بيچن فيال ابي بتشن دربه بتشن چه دبيش بو مونديالي از دبيم امريكا ويسر كاتا مالس تيما ما حاضره از الهوليري بگرینم از باجم یانتو هوليري ناس ناكي از باجم جبركو اجرتنا اوتومبيل الهوليري نا او قصر حتى راستج امريكا هاتيه لقالك زحمه الهوليري سياري باجو از باجو Let's see your bill. دام ببينن بليز فرمو كرم مايلز حزدكي لكردستان بيجي البيدري لجهكي كردستان هولير با دهوك با زاخو با سليماني با Probably. دبه هولير جهكي باش به چونكي بالا فرقه هيا هر وها سنترا مديا بازرگاني و حكومتي لي همو جه دنجي كو ازلي گريام جبو من خوش بون دهوك زاخو دوجي از سليماني بون مايلز تزاني از چه مراقت کم جاره کمین دماکو تبوی بردف که هزین هف پیمانان هف پیمانی الدجی داعشه و هاتی کردستاني تنترسياي جبركو قال لك استخمين ديكن يعني الفيداري خطر هيا تشي نوفا ملتا كيدن خلكه كيدن توان ناس ناكي Fortunately, I had. خوديكر هوالا من تانيا عزيز هبو كل بغداي دقل هف بيمانيه بو ويش مرة قوت اگر تدخوازي ببا بردفكي سركفتي بيويستا كردان ببينه تانيا كرده خلقا سليمانيه
آنجی حلبچه. Slimani. آها سلیمان Lapcha. The کلونلین لشکریین کو بریا من کار بردفکتی کربون دناوا بالیوزخانه ده لبغدای دجیان. بالیوزخانه جی به دیوارین مزن هاتیه دور پیچ کرن و تن امریکی دناو ده دجین. لی من ویا لدروی بالیوزخانه بجیم و بچم خلکی ببینم. بو من گرینگ بو به ریا مدیای کردی وکه تلویزیون روداو بگل کرد را باخفم. کرد شتا حزد کن مایلز ده هر دمه پشگریا کردان کرد ده داخویانی این خدا ده هلوست این خدا Kurdish fighters, including the Peshmerga, شروان کرد دناو ده پیشمرگه یپجه و هیزین سوریای دموکراتیک have been مزنترین قهرمان شر لدیجی داعشی بون. and the Kurdish fighters وان شروان کرد باجار ده کوبانی آزاد کرن. مظلوم چاوه مظلوم کوبانی Oh, Mazlum Kobani. مظلوم کوبانی؟ Yes, I can contact بله General از Mazlum, but I دکارم don't talk to بوی را him directly. تکلی بکم لی از راست بوی را ناخفم. But I talk to the people around General لی از Mazlum. بخلکی در دورا جنرال مظلوم را داخفم. ده گریای مایلز دما کتا خاطر خواست ده گریای جاوین تتجیه سر بون مجید روداوی دا گریتا بلاف کر هر کسی مراق تکر چما مایلز دما که خاطر خوش روژوای کرسانی خواست گریا I was in, let me tell you a story. بله I was از لی دا از سرپیهاتیه که خوش دربیش. and از لی رستورانتا که دهو که بوم. زلام که خلکی روژاوا لویر رونشتی بو کار دکر. او هات جمن و گوت. جکرم خوره بریز. از دکارم بتر وینه یکی بکشینم؟ من گوت باشه تو چاوا من ناس دکی. وی گوت از خلکی روژاوا ما من کنفرانسا تیا مدیایی تماشا کر دما کوت دگیریا و تا مصطفى بالی حمیز دکر. وی گوت پشتیوان همو سالان افتشت هیجی مایه لبیرا من. او کنفرانسا مدیایی بو من دمک پر هست و سوز بو. از دفکریم چاوا خلکی کرد هر وها عرب و آشوری و همو خلکین جبر داعش زرار گهای وان هجمارک از زیده یا مروفان جدست دانه آبوری وان نباشه جه وان نه اولیه 10,000 شروان خواه قربانن یعنی 10,000 شهید بون 25,000 دن بریندار بون لشر الدجی داعشی لیتوی وان همو صدمان هیزن سوریای دموکراتیک خلاته که هیجا دانه من که سمبولا براتیا مبو از جبر او ریزگرتنا که وان دانه من گریا هر وها از بخواه خلک امریکای ما و رش پیستم از دزانم هسته که چاوایه جبر کو باو کالین من دسردم حکومت که ده جیان کو ری بوان را نددان به زمان خواه خوون او به ظلم و زورداری دست سر دکرن نچار دکرن بیپره لهن ناف چین دست نشان کری بجین تو در فتکوان نبو کارن باش جوان را تو نبون یعنی افبری چندین سالان روشا باو کالین من بو کردان جی روبروی همان ازمونه بونه لترکیه که نکارم به زمان خواه خوون هل بجارتن نداد پرورن هدپه جو آفیسین وان هاتنه درخستن که چو کرن گنج تن دست سر کرن تن جبر کو او کردن به کیف خوشی تا کرد ناس کرن بله البته از 3 جاران هاتم عراقی جارا یکن سال 2003 حتی 2004 بو وی دمی از لپارزگاه دیالایی لنزیکی کردان بوم
براستی دما امجارا یکم گهشتن وی داره من پیشمرگه لمقدادیه دیتن. وی ساله ام لبعقوبه جلولة قرتبة خانقين مندلي و بلدروسي بون وان باجاران كرد لي هبون كردين باشور بون لور هنا كردين كاكاي دجين لي من وي دمي كردان ناس ندكر لفر أمي جاكي رونن قهوة كي باخن باشه قهوة كي كردي وكم اشترى قطب Oh, Kurdish coffee. از بهم أمريكا تي من ببي كدري مايلز Well, if you come, I live in New York City. گر تو وری از لباجار نیویورک دجین گر تو وری نیویورک امی تشت نیویورک بکن امی هرن تایم سكوير و امی پیزا نیویورک بخون نيويورك بيتزا از جالكس بيتزا حزدك خارنا من فافوريت مفضل بيتزا Yes. Yeah. بله ام هاتنا كافيتيريا Yeah. اری باشه از تشکیش تر بیجم كرمك Haremka. فرمو in Kurdish فرمو please Fermo. فرمو Fermo. دفه هف پیوینه ده یعنی دفه پروگرامه ده امی مایلز کگنس فیری چند گوتنی نو این کردی بکنی مایلز تشتگین از یه فیر بوم که بخل آلمانیا جدایک بویا لباجار هایدلبرگ نه؟ Yes, that's right. اری I was راست born in از Germany, هایدلبرگ Heidelberg. آلمانیا هاتم نزاری دنیایی براستی. My father was باوی من in در the ارتشا United States امریکایی در Aha. خدمت دکر And I lived in از تنی Heidelberg وک just as, زاروک که بچوک little baby. لهایدلبرگ And also جیام Wiesbaden. و هر وها Wiesbaden, yeah. لویس And بانده then we پشترم moved back و to the گریان با United States امریکایی to Virginia. مایلز تزانی من خواست از چه بپرسم کرد جار جاران باوری خود به امریکان ناینن دترسن تایبەتی کوردی سووری ئەس بێژم کوردی ڕۆژەڤە دەترسن ئەمریکی وان بەردن بچن ji سووری دەرکەون کورد بێ پشت بمینن کورد چ قاستکارن باوەڕێ خۆ بە ئەمریکیان بینن Dilbuk, when you ask a دل بخوین تا پرسکه گرین کر And the answer is برسف دو آلیه. split in two ways. I would like از to دخوازم explain this in two بحثا different دو کمان بکم One group is the یک American جوانجی military. ارتش The امریکاییه American military لشکر امریکی soldiers تیواتیا like سربازین I used to be مینامن who کجا سال fought 2014 و لگل هیزین سوریای دموکراتیک خدمت کرنه اف لشکر جه سده یپگی و فرماندارین وان پر حز دکن like the J- لشکر خمگین دبن دماکو سیاست مدار بریار ددن کو لشکر امریکی جهکی بو جهکی دن و گوهزن when the politicians have made decisions to move. دو جوتمها ده 2019 ده از لیوربوم دماکو سروک ترامپ به سروک کومار اردوغان را آخوی و توییت کر که امجه سوریه دردکوین President Trump talked to President Erdogan. اف یک جبو ما ده ارتش ده سپریز بو This was a surprise. من to زانی us. بو که او بریار ده بیداین لی او فرماندار گشتی هزین امریکایی بو لو ما امن چارمان فرمان وی بجه بینن و ما پلان کر که جمن بچ طبقا رقا و نزیکی کوبانی وکشن near Kobani, و هرن روجهلات the east. وککو و بحث کر اف هریما کو ترکیه جره دبیجه زونا اوله بویه جه شاندنا تروریستان They're like ISIS. اف تروریست وکه داعشینه ملیسین کو جالیه ترکیه و تین پشتوانی کرن
Ez nizanim di navbera Washington û Enqerayê de çi got û bêj çêbûne. û hinek siyasetmedarên Emerîkî dilgiranî û toreya xwe derbirîne. Ji wan Senatorê Emerîkî Chris Van Holvere ku got em pişta xwe didin Kurdan di demekê de Kurd hevalên me ne. Divê em Tirkiye rawestînin lê têkiliyên Tirkiye bi Amerîka û NATOyê re pir xurt in. Têkiliyên NATOyê xurt in. Lê hevbeşiya bi Hesedê re demkî ye û xwedî heman taybetmendiyan nîne. مایلز تشتێکی din tu kolonêl bûyî tu berdevkê hêzên hevpeymana bûyî li dijî Daişê tu gelek tiştan dizanî Kurd vê merak dikin ez xwe jî yek ji wan im berî ku Tirkiye êriş bike hûn agadar dikirin xeber dida we yani berî êrişî Rojava bike digot hişyar bin em ê êriş bikin Peywendiyeke berdewam di navbera Tirkiye, Amerîka û hevpeymaniya navdewletî de hebû. Hin caran Tirkiye ji me re digot ku ew dixwazin êrişî kûyderê bikin. Ji ber ku wan nedixwest êrişên wan zirarê bide hêzên Emerîkî yan jî hêzên hevpeymaniyê. dema ku Tirkiye ji were digot we çi bersiv dida Tirkiye Turkey, unfortunately, Mixabin Tirkiye hemû hêzên Sûriyaya Demokratîk weke PKK dibîne. Em dizanin û dîrok jî ji me re dibêje ku YPG û Hesedê di hemû şerran de şerê Daişê kirine. Lewma jî bi hêsanî tê fêmkirin ku ev şervanên Rojava çekên wan tivingin. Nikarin zerarê bidin Stenbol û Enqerayê. Her wiha hin amarên ku ji aliyê rêxistineke ku tundutûjî û pêvaçûnan dişopîne belav kirine pêşanî me didin ku sorry biborîne çi vedixwî Miles qehwe ez dixwazim qehweya taybeta bi rûnê behîfan paşê çaya bişekir biceribînim. lê qehweyeke bi rûnê gozan li vê derê hene qehweyeke taybet e ji me re di qehweyî wekî bîne çay reş black tea Erê belê. şekir jî dixwazî şekir Şeker. şekir jî Zor spas. te bixwe tu li Rojava gelekî mayî te gelek cihên Rojavayê Kurdistanê ziyaret kir te bixwe berpirsyarên PKK dîtin Na, min yek ji wan nedît. Dibe ku hinek ji wan li wir bin. Lê ji bo Amerîkayê giring e ku Hesedê şerê Daişê dike. Hinek îdeolojî heye. Lê divê erka leşkerî ya parastina gelê Qamişlo, Raqa, Tabqa û dêra zorê ti giringiya wê nîne. Ji îdeolojiyê zêdetir tiştek nîne. Hinek ji wê îdeolojiyê baş e mînak azadiya jinê, jin jiyan azadî. Şervanên jin jî alîkariya Hesedê lê dijî Daişê kirin. Bi baweriya min ger jin tevlî wî şerê nebûna belkî rehetiya me ya niha tune beya. Ji ber ku Daeş dê bihêstir ba, jinan bajarê we Kobanê rizgar kirin. Em behsa teqîna vê dawiyê ya Stenbolê bikin. Tirkiye van wêne û vîdyoyan hemû nîşanda. Lê ev wêne û vîdyo hatine lêkolîn kirin û hat gotin çawa dibe ku ev rast be. Çawa dibe ku ev jina ku xwedî dê mek
وکریه او جنا دیمرش به یا کو به پیک آنینا تقینه تی سوجدار کرن. خویایه کو اف تشتکه ترکیه دخوازه جبو بمبا باران کرنا همو گلی روژاوا بکه حجت. چای اویه دست خوش اف قهوه تایبته نه یا تایبته پیشتر میوانی مرا قهوه که وقت ببینید برای تجربه بکی تست بکی لی اتشه که خواستم بزانم برپرسین حسده قصده هزین سویره دموکراتیک این بلند مثل وقت مظلوم کوبانی وقت گلک برپرسین دنهنه هون وان ده پاریزن لور. There was maybe 2 months ago. نزیکی دو مهبره ترکیه ریشک پیکانی که جهر تشتی بهتر از عاجز کرم. دماکو سروکا یکینین آنتی ترور کشت. آها هات. اره هات. ناوه وی جیان تولهلدان بو شروانه کی پر وی رکبو لی ترکیه او کشت. دما ترکیه او کشت از جوره ببیجم که سود جه ورگرد. دما فرمانداره کی وی رک وکه وی جقادا شر وره درخستن داعش سوده جه وردگره. داعش کف خوش دبه و دبیجه سپاس ترکیه ره شبو کشتنا وی فرماندارا لهنگ. امریکای جی نکاره هر کسی بپاریزه دما کو تف دگرن. هزین حسده جی تینو دچن جوینن وان هنه مالین وان هنه کو دوی سردان وان بکن. امریکی یعنی وی حتی دمک دریش پشکریا کردین روژاوا بکن؟ لگوری من تشتی کو ام جواشنطن دبهیزن او کو امریکا حتی کو حوجه بکه دیل سوریه بمینه. آنگو گارانتی نینه. پیوندی به همان آوای پیوندین امریکا به حریم کردستان را نینه. حوالین من لوزارت درفه هنه. از کسین لکشکا سپی ناز دکم. از دناوندین لیکولین داد خبتم من قد نبیستیه کو کسک دمکی دیار بکه آن بیجه امیکنگی جسوریه در کون. برانیا آخافتنین کو از جواشنطن دبهیزم دبیجن دوی هف بشی به حس دیره به همان آوایی بردوام بکه کنها لحسکی و دیره زوری هیه. کردین روژاوا میلس جویه که ترسن کجنش که و شب روژا که 24 ساعت تاندا امریکا جه روژاوا درکوه ولوی داره کرد بی پشت بمینن. کردی احتمالا ویا که هیه. هرتم اگر سناریو یا هری خراب هیه جبر کدام هیزن امریکی جه طبقه رقا من بجو کوبانی درکتن ماویه جدید. دشوکه ده قومی. اوکی. لی از نافکرم کو آنها تپلانک جبو وکشینه هبه. مایلز قتل روژاوا جیانا تکتیه خطره؟ نه جیانا من لروژاوا نکتیه خطریه ده. حزدکی بچی بزیارت بچی روژاوا جارکه؟ از پر حزدکم وگرم روژاوا بریاتورین جواکی لهمو روژاوا جعفرین حتا دیرگه حوالین من هنه. 2 سال بره از هاتم وخوندن روژاوا. 2 سال بره 11 مجدارا 2019 ده من به مصطفى بالي و كينو جابرييل را لنيزي تلتمري كونفرانسا که روشنموانی لدار خست. افجارا یکم بوکو بردف که اف پیمانی در باسی روژاوا بو و لیکی لکایز سوریای دموکراتیک راوستیا. ده چی کردان حس کر؟ کرد لسر آستا جیهانه خودی میوان پروریا هری باشن. جارا دن که از چوم دیتنا مصطفى بالی
من چند برپرسین هفپیمانی آنگو چند افسر و کارمند بخوره بره. امل رمیلان بون مصطفى بالی جبر کوان دخواست حرمتا خواجهزن امریکی را نشان بدن شیوک ساز کرد. از دزانم کوپرین وان نگلکن. ایدئولوژیا وان نه کاپیتالیزمه نه وکه وی امپایر سیتی مزنه لیبلی لسر هفکاریا دنابرا میرو جنان دیه که او نرینک پر ساده یه لی هرچندی وان مرووان پره یک ازیده تو نبجی آماده بون هر تشتی که وان هبو بدن میوانین خواه. بیریا کنجین عسکری دکی مایلز؟ من هفته یک بره کنجن خوین لشکری جخوا کر. از نها به تمامی سویلم. از جه ارتش امریکای خانه نشین بوم. تشتی که از هری زیده بیریاوی بکم کار لگل لشکرین امریکی، لشکرین بیانی و هفکارین میه وکه پیشمرگه حشد شعبی، ارتش عراقی و پولیس فدرالی. دیروکا مالباتا من بلشکری رهیه. باوی من دی شر ویتنامی ده خدمت کر او ده امریکای ده کولونیل بو. از حز دکم مایلز ام بچن بازاری. از بازار هولیر نشانی تبد. از جی بازاری بر حز دکم. بازار هولیر یک بازار هری خوشه. برنادم متگرتی از گلک پرساش تبک. از دزانم پرسین و بهتر هنه. سپاس. برام کرم. اف چایخانه مام خلیله میوان من میلز جا امریکا هاتیه بره و امدهاتن دگوت دل بخوین من ببه چایخانه مام خلیل. مام خلیل خواه وفات کریه. اف چایخانه القیصریه لهولیر یکی جکه منترین چایخانه کردستانه همون دبینن کسایتی و دیمان و سولات و همون پر خوشه آرشیفه که میلز چما تگو من ببه چایخانه مام خلیل تشتكو از جهولري حز دكم تفلهافيا كفنو نويا ام لقحوة خانيا رش نيتبون كو جهكي نويا كفنو نوتي ده راسته و چايدان كين وان هنا لي ليفر لچاي خانيا مام خليل چايا كفنار يا كو جه پلين چاي تي چيكرن ددنوه دیلور چای وخوی چای خانه مام خلیل همه چای که بخوازن چای یک دکاره چای که بینه ده چای زحمت نبه از چای لیمونی حزدی که لیمون تید خوازن چای لیمونی sugar lots of sugar بلا شکر زیده به چای مهات افزكي تشانا بالشكل بالشكل او اللي عامزه او رش رش يعني تخمر ما قلت له شاي اوكي دستي تساوى زور سباس محمد لكويه لا يونان محمد بسافر شي يونان اقامويها بس اقاموي ليونان هي محمد كريمام خليله او نها بدري اداره كنا جالكاس جدربا جالكاس تينا بدري جالكاس
آره همو کس در و به گره گواره وی داره بالیوز خانه و کنسول خانه هم جهاتم وی داره من ندیدی براستی بخیر مایلز از هاتم از جاره که من تیمه وی داره لگلک خوشه کیف خوش بوم آرشیف اول وکم متحفه کی وکم موزیوم کی وکم موزخانه کی 7 سال خوشه امری وی چایخانه 7 ساله گلکی کمنه اف چای خانه جهکی باشه جبو آخافتنی لسر سیاسته کسین لی چای خانه تم لی تلویزیونی تماشا دکن و باش دزانن کو چه قومه امری و دهاتن براستی ملت گلکی مایلز ناست که گلکی پاپولره لی خلق بهتر وی به جلو برگن عسکری ناست که وکه کولونیل وکه جنرال متخمین نکر او قاس وی به جلو برگن مدنی به تاخم ناس بکن لی براستی تو گلکی مشهوری کردستانی گلکی پاپولری کلشتا حز بکن اره دیتن و ناس کرن مروان جبو من پر خوشه لهمو کردستانی اوی هیا لروجاوا لباکور لباشور من ناس دکن روجلاتی تناس مایلز دبیجه از خواستم تشتکی جبو خوشکا خوش بود دایکا خواه ببم اف جبو دایکاوی for your mother or جبو دیا منه دایکاوی اف جبو مایلز اف حمود بدستان هاتنا چی کرنه؟ رخاوی بدست چاکر جوانه براستی او کاری دستیه او کاری دستیه لهولير الفرد المال شيد لهولير تشادك افجي جبو كي دستو Yes, yes. جوانه جدیا من قالك رجی جوان براستي دخوازه وك دياري بباش بو خوشكا خوش بو دايكا خوش بو كاسين دن كو جي حزكي وقالك جوان لياتي ها منيق جبر کاز نکارم مال باتا خبینم کردستانی از یک کردستانی ببم جم مال باتا خو لشونا مالباتا خو بينا كردستاني دبا جم مالباتا خو قالك باشا Gaelic spots. Thank you. Thank you. Today, our presenter will be Colonel Miles B. Caggins III. امرو برز مایلز کاگنز ستم بوکات. Hello everyone, Roj Bash, Geli Kurds of Kurdistan. مايلز امن هذا شن مالا شهيدكي اری نافي قهر لقمانه لقمان دشر الدجي داعش دا شهيد كتيه سالا 2016 لخازر شهيد كتي اف مالويه خانما بالبراء هر دوزارو كينو بالبرن وحذكرن هم تب بينن وهم جي تحذكر كنت مالك شهيد ببيني ام هر بمالي بله جبو من رومتا مالباتك شهيد مرحبا براي الشهيد لقمان شهيد شمشمالي خلكي شمشمالي اها سرچوبي شهيد اخي لقمان شمشمالي Cham Shamal, yes. جم شمال بله لباشور روشالاتا Southeast. Good to meet you. بديت ناتا كيف خوش بوم افسر Please, can جي you كرم introduce اخا me? من بمالباتا خبدا ناس كرن أود هيك ما أوش ما براجع ولا ما أوش ما عم Yes. مرحبا از بديت It's my ناتا honor سر to meet بلندم you. و جبو عقيد لقمان سرخوشية لوادكم Akid Lukman. داخوازی ئێمە داوا لە هاوی پەیوەندیان دەکەین بەڕاستی تا ئیسەکیە پشگیری پێشمەرگەیان کردووە ئێمەش زۆر سپاسیانەکەین داوایان یەکەین دایمە هاوکاری پێشمەرگە بن لە بەرێومە ئەوان هاوکاری ئێمە بن ئێمە سەرکەوتووە بین
لەگەڵمان بن دایما جێمان بن نێڵن هەتا ئیسەش هەر لەگەڵمان بوون بەڕاستی ئێمە لەو محۆرەی خازر بووین یعنی لە 180 لەگەڵ هاوپەیمانان نبووین دایما سەردانیان کردوین زابطیان لەگەڵمان بووە یعنی دایما لەگەڵمان بوون یعنی هاوکاری ئێمە بوو. هەفپەیمانیان ناودەوڵەتی هەلبەت هێژی لە کوردستانیە ئەس هەن هێزن ئەمریکی ناز دکەم کۆ لە مووسڵی شەر دکردن هەنج یەکینەیە هێزا هەوایی یا حشتێ و دیەمین و 110 سکریمینگ ئیجلز بوون ئەو لەبیراتە تێمانە لە مەکتەب بۆی دکاری بەنگلیزی باخەوە قسەی لەگەڵ ناوێتە چییە؟ قسەی لەگەڵ بکە ناوی من میلسە کۆلۆنێل میلس دوازدە ساڵیە ئەو باشە لوقمان باوێتەیە ئەس دەزانم کۆ ئەو بێتە سەر بلندە ئەس دەزانم کو ئەم وەکە لەشکەر وەکە پێشمەرگە جل و بەرگین لەشکەری لە خۆ دیکن و ji بۆ پاراستنا ماڵباتên xwe ئامادەنە ڕوبڕووی مرنێ ببن من بە ماڵباتا وەرە بەحسا هەفبەشیە ئەمریکا و پێشمەرگە دکرد شەرت و مەرجێvê hevkariyê ew e ku hêzên pêşmerge û hêzên ewlehiyê yên Iraqê bi hev re li ser operasyonên hevbeşkar bikin. مقدم سیروان بەڵێ ئەوش برای شەهید لوقمان شەمشەماڵی دیجی سەدام حوسێن شەر دکرد بەڵێ لە ساڵی 1995 1995 لە هەولێرێ وێ دەمێ هێزن ئەمریکایی هەوڵ ددا کو هەولێر بپارێزن بەڵێ 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 1986 هەر هاوپەیمانان پاراستمانێنە لە 91 بە پاراستنی هاوپەیمانان من جارێکێ لە چەند ڤیددیۆیان کەڤن یەن ساڵێن 1970 تەماشا کرد یەک ژوان ڤیددیۆیا سەدام حسێن بوو کۆ کورد کۆم کوژ دکردن ئەم لە کامپەکە کۆچبەرێن ڕۆژەڤای کوردستانێنە ژێرت بێژن کامپا کەورگۆسکێ نێزیکی 8,000 کۆچبەر لێ دەرێ دەمینن بەرێت تو جاران هاتیە کامپەکە کۆچبەرێن ڕۆژەڤا ئەف جارە یەکەمە کۆتێم کامپەکێ ئەف کامپ بیرئالîna trajîdiya mezin e ku ji destpêka şerê navxweyîyê Sûriyê ve rûdaye. Xelkê vê kampê ji ber nearamiyê, pevçûn û teror koçber bûne. Ev der bîralîneke pir sade û zelal a trajîdiya şer e. Zilamên ku rêveberiya welat an komên leşkerî dikin divê zanibin ku şer bandorê li van zarok û malbatan dike. Kurdên Rojava ji Amerîka çi dixwazin? Çi dixwazin? Ji Amerîka çi dixwazin? Tiştem ji Amerîka dixwazin weka kolên em çavî meş dikin ew dostê Kurdaya em dixwazin Amerîka were ser xetê alîkariya Kurda bike ji bo gelek teheqê Kurda da zilm û zor dibe û em dixwazin ji Amerîka
بالفعل نب بس بوجوتني جامعه شكو داري بي از تربس بيما روجافا ما تربس بيج روجافا شتو قلدي تو كلم او بخاطر شويه روجافا باش ناست كي بله. منطقه جه ناست كي مايلز چی بيجي نب گوتن لب کرن امریکا دکاره چه بکه از بریتنا تمام مستکیف خوش او جنیز و نوچهان دشوپینه تی بیراوه بری کو بایدن ببه سروکومار وی گوتو بو از دخوازم آلیکاریا کردان بکه لگور من گرینگه کو سروکین کردان و گله کرد لسر وی دا خوازه بردوان بن و ببیجن جکره ما خواه آلیکاریا ما بکن جکره ما خواه بپارێزن me. Ez li vir him ji bo ku bêhtir agahdari li ser xelkê Herêma Kurdistanê bibim. Niha ku min leşkeriya xwe qedand, ez dikarim werim serdana kampan bikim û demekê li cem we bimînim. Li nerînên we guhdar bikim. Ji ber ku ez dostê Kurda me û dixema van zarokan de me. ببن جم بربر حلاقه کی کرد کوافر نه از حوجه ناکم سری تچیوکی فشتا سری تچیوکی جارا دن گر وقتی من هبه Now the Kurdish people before they said we had no friends ما کردان بری دگود جبلی چیا یان چه دوستین منینن لیم نه دبیجن امریکی دوستین منه جبر چه چونکی ارتشک امریکایی یا مازن هیا آبوری دستلات و سیاست جبو کو آلیکاریا مبیگه لفر جیانا و چاوه خدي جيانا ما قلت زحمة ما مستعارب خدي يعني قال لك علي زالي كامبا يعني وضعي كامبا قلت كي نخشها شادي افيفا مثلا شادي خدماتها شادي قال لك تشتغل كهرباء دخوازن امبريفا دهاتن مايلز كاجنز شمد برسيد قلت دخوازن وگرن روجافا قديم لا خاصت روجافا زحمتها حربة حرب شر الشر مكان ابوي لك وشتد عصابات الحمو خاطر تبكي من دخوازن بمينن يان در كفن در خدي يقول دس ما كفي بيدركب لدرب هذا شو دولتها قول شبر دركب يمي دركب مايلز من تو اني كامبي جبو كنت بزانه بي كردين كوچبر بونه لكامبان چاوا دجينو داخوازي وان چنه و بروبليمين وان چنه و جه امريكان چه تخوازن يعني داخوازي وان جه امريكان چنه تبخيرات يابو جاوي من اف نمونه که کامپین دنه یعنی همو کامپین دن ایکول ورن نزدیکی 260,000 کردین روجاوا لباشور کردستان دمینن جهان نکاره وان کامپان جبیر بکه اف زلام و اف زاروک نبه زاقو هاتن ور لی بله نچار بون هاتن ور برخودان و هیزا کو نشتجهین کامپی هنه به باورا من تن خود دایوان گلک سند دروشکه و هاده دبه به هیوی ببن دبه تراومایا ده هشیوان ده جبو هن کسان پر مزن به لی هن کس لور دخبتن و جبو خو لور جیان کنو یا نورمال آوا بکن هر کسین کو امپیر آخوین دبیشن شبر کو روجاوا نه اولیه ناخوازن و گران روجاوا و جه ایریشن دولتا ترک دترسن جبر ویه که دوی جهان امریکا نتوین یک بوی و برنامه خوارن یا جهانی جبو علیکاریا خلکی لکامپان پنابر بن دزگاه خیرخازی برزانی به تنه نکاره هر تشتی بکه دزگاه خیرخازی برزانی به میلیونان دلار ترخان کریه لی بله او ارکه کی دم دریجه کو پیویستش بو پنابرین روجاوا وره کرن
هر وکه چاوا کو جواکا نافدولتی و یکیتی اوروپا پنابرین اوکراینای حمیس کرنه فرق دنابر اوکراینا و روژاوا ده چیه؟ او همو پنابرن آن کسی جی واری خورا بونه که ده همان دمه ده جبو اولهیست تارگه آلیکاری آخوارنه و پروردهی جی مافدارن ولی الوی داره امدی داویل پروگرام خواهو مایلز کاگنز تینن بردف که برای هف پیمانی ناف دولتی یا لدجی داعش کولونیل مایلز جا امریکا هاتبو ببو میوان من او لگلک جهان گراند و مگلک پرسی کرنو مایلز گلکی کیف خوش بوم زور سپاس از جبو وی ازمونی سپاس دکم از جوالین خواه ین لواشنطن و نیویورک را بحثارو شاوان کامپان بکم و چاوا جواکان ناف دولتی دوی آلیکاری وان کامپان بدومینه جبر کو افزاروک حوجدار هیوینه دوی افزاروک دور جقادا شر جبر بریارین مزنان ننالینن سپاسه سپاس محسوس خب جی آنی مایلز دما کل امریکا بو مگوت تو هاتی و داری از هف پیوینه که فرح ترا چه بکن دی بو هف پیوینه که میدانی جامعه جی تقصیر نکر زور سپاس بخیر هاتی کردستان بخیر وگری امریکا سلاف مجبور همو خلق امریکا هر ابی از دخوازم بیجم از جوه مه هستکم ام جی جوا حزدکن ام جی جوا حزدکن از جهامو کردان حزدکم